Ya to misa pada taman na alamay pero na sa papa na ones. Jadi ya to lima pa o lebih pa mo hindi ta masambayan ta tinggor sa sa lendo-lendo na tialon na urang manidaw. Dengki manikuman na denora susito. Ya tetedong karua tu kinalolan na tedong beki. O ta oren ni kuwa kumuatan na itunu ke dipatoy. Matenasang ya tetedong te. Sa aden nasang ya pantulu di patasuran ki. Baisa di solanasang to. La tuwa na. Pero mana bapa na ones na terong na nila second. Jadi bayu itu turun kata tenggore. Nakerona keluarga siapa ini? Alai Tommy Sangkini. Ya tolai tanggorona pertama ini. Pada orang yang tak pamula te jona ada nanti bambang kita doambe. Tapa mulai itu kegiatan ta telo temo. Misa kita sarani tak aku kumua mintu nate tak bisa lakukan nih. Kita ada tunduki pematua lan sepanjang aloyate khususnya dan kegiatan pemakaman orang tua kekasih kami di tempat ini. Intinasa mo tu kinalololan na ambet na tiro kalian ang mahinomay na nang kamu tatagi-tagi. Dia mga mga misa hindi ka na may
Tolerio sa tu kako. Tak merenung benar itu meo di kemudian ya telang tanga malipi mo tiang paalannya di rengan nih Pak mana may tumangmuran di ya jadi susi pingkarang ala tekarang Dem patula ditage-tage. Saya nain de tongko si pakande lampion na sarapun na petarian. Apa pura mo na si Turi tondok sola keluarga. Ya te bisa lana soro mo tondok sola keluarga ng lampion. Ya to pira na padako dako apa to tamanin tage-tage oi. Jadi ya tiapa ya malam ikasarit tondok to. Oh ya to kamu keluar ka sampai bilang pioko kamu nang pasara itu bisa. Aisan sono nasa. Kabe na bako kamu siru ku solanasang tumatong kurga tubutun na yung may sayan toko ni neng kilala bagi-bagi jadi ko Mama Aldi Mangkutana Bapak Agusto Bau ya matau tu rarabuku tu sadia lamentama karampuan lasita apa to rombongan mangka di Sabu Bapak Dedi lamai turunan borong turunan kendi kemapatun na Allah langan mamak buah kadukun na tedao pandaruma topaungan rampo tumangi solatuma totumangi mengkarapa rektendu sen solatona nambi rektendu sen tongko kalebu batu lapar tonna pangala taman pa padang di tongko aluangina tonna kurraman apa lilikna londong kilak kulak mangka di pelendu narata mi puang tomasa balayan sialikna puang tomasa pak katonan na puang patolamuane senga inde padang di tongko lain telilikna londong kilak nataranak dak dua tongkonan napak siam baralambak tulak tangah matotok na tongkonan layu nataranak tongkonan buntu tongkonan napak to di polondong kilak na to di posaungan lak telambun na ke kaki kalian mak dandan ke rubak kitampo mak lako-lakoan padang di tongkon nataranak tongkonan napak tongkona solo to ada natiam panah rante kalua pasak kena puang matu ada tangan langi me patudulalan rapak to mampar rak tadao dasak to paunganan me pate te mata kalambanan mi paurung rampotang titolente krek ketang tirumbu kanuku tu tunta mate tangana tondok tibungka sang ruang rinding karampuan boyok tibare sang suke manangga banua kaisungan tomataka tabe talendu moroko te balaran nampak disalik sangka tahun nesung modiong terantean tuyu ditandi bisara latanayu rondo nambulo ada nalembang latanayu tete malawangan dan palelean napin tutuan liput baulu karampuan ta katongkon antah kamamalang tomak kaponan nao makalima na anak dan kiran de pala maao tangkele sohan angga mairi kemes saile suleki kemen tiro tuaraki tatiro tiro ilako ketungka tapata pai mata walau berat duka yang menghimpit pijakan kaki rintihan tangis halaman bersimbah nenek ogah meninggalkan kita
untuk selama-lamanya. Namun oleh anak dan cucu, segenap rumpun keluarga, sahabat kerabat handai tolan akan hadir seia sekata, seiring seirama, satukan asa, rasa dan karsa, akan meraih ketulusan, menggapai keikhlasan, hadir dalam tradisi santun warisan leluhur masyarakat Toraja, membawa irisan-irisan pinang silaturahmi persaudaraan. Tabe tabangun mositi rolindo, tamotok mosiman taperupa, rokko sikutana torro, diong si perak darak daun nesung, anta kakak batang di kaleta, antia rari tapalan di tambuk, tang masai lako, tang sangka tuolino, sampak bating kimotondo. Patuno teh, lako keluarganya ure teh. Iya. Bandar si Potero teh ini, hah? Lako keluarga sana siapa teh? Potero. La cosa
yanta to kalua apa tenganta jadi katang palambiran katang maupuran jomai kami to mak raputalang kikua kita mangalampasi inan ni inanna tabe kita di marorong ite tanda butunta ia matu nenek Vera Pak Tarunan Tongko Lulako Damro Misa Sailako 5 keluarga almarhum Nenek Sika sampai Mai Sarapung Rampo Matangkian Suruh Lulako Damro Misa Damro 5 keluarga almarhum Nenek Kappa Domailea Mempatulah ko Mama Nasila Nenek Rida Diomai Padang Sappa keluarga Nenek Meris Kote Tongko Rampo Matangkian Suruh Lulako Sika keluarga almarhum Nenek Sika Petaria Damai Bena Mempatulah ko Bintang Sola Adina Lulako 20 Kasera Salako Tanlong Pulo Nenek Dakke Kondoran Mempatulah ko Mama na Bintang Lulako 20 Kasera Salako Tanlong Pulo kuala sini dento pantulun de teni na misa salah ngomong ki dola ko papaoga Pak Bison ni di dola ko papaoga to yo kita taruh Bapak Karna Bapak 22 saya ke 25 Bapak Arina Wasponda Mempatura ko Mama Ana Hesli dola ko lantang na Mama Ana Hesli Bapak Ana Gusto Bau Rampo Matangkian Suruh Lulako Damro Misa saya lako 5 Gusto Tasik Lamai Bau 20 Talu Salako 25 Mama Nelson Bapak Ana Cindy Palopo Mempatulah ko Bintang Sola Adina Sia Mama Ana Aldi di Umay Mangkutana Adina Marupa Patuan dari bayang atau kilambi di batang di kawasan. Orangnya bintip yang mana? Woi. Mati te Bambatoramang tapi rangi mati itu rarabu kula tamamai Bapak Dedi angin-angin Bapak Irfan angin-angin Nenek Loli Bapak Rio Tumanete Mama Ati Pantan Makale keluarga almarhum Beban Badwasura Bau Pak Alis Wasponda Mama Atarno Sassa Tongko Pua Paris Salorerung Buntu Bau Yamato Turara Buku Latama Domai Ya, resita apa rombongan mantap Isabu, Bapak Meliti, Lamai Bono Surat Bau.
tabe kita nalilik te ada nah katumangiran na loyak tikuran dan nah inde bambato ramang lendo tamate tarampak kamarintinan tutun tamate lubak bah kamadandengan pantaranak na tongkonan pangloloan na isungan ia bukun na buangin tarongkonah kayu asik lolok na sendana lalong tiumba lamai te padang disangala lamai te lilik na kalepang leon karena taruh bulawan na tongkonan banwa surat den tiumba du kalimbua pak na padang di lampio to di pogu alibasi to di poam panglumuran tiumba na padang di tumanete to di poak riri posik na to di potulak tangga matotok na tongkonal layu pakana tiumba na padang di makale lilik basse kakan na panglilik na puang pasolang boroh pak katonan na puang bulu matua pali subulawan na tondok toraya talu tukrarak na tanah matarik Allah pakana tiumbak na engkok bulawan na padang lipu saroe na sanda kasalle na taranak tananan pasa Allah angina naloloan tetamuan tau budah kulak mangka di pelendo pantaranak na padang di karombi sialak kenna manik si sumpak kenna bulawan toti umba ulun na salu kalua toti bantuk tandung si ulun na langit lili na padang di kesuk to si kambi lemondon tanitena to sendana bunga takiak basi tungka sanganna kemakarra ibatingku kelao matulananni angku pabulloi minna angku otonni kaluku
tabe kita naria kalam pombok yo makalima nalako ria makarai minah Pak Ranuanan diomai kami tomak raputan lang tomak kaponan nao amamani katang mau purangki kita mempasi inan ni inanam pasi kalau kadawang na natabe kita ding marorong ni pitu tanda butunta ia motu puang Paris alorerum lamai buntu bau mempatula ko papa na sila